Mema wakwa Abiam so ever attention TV so ewe YouTube. Say what join me live ewe YouTube dia mpacho. Enye pese me kuminya. Me subscribe pin no. Na share, na comment, na ma obi so enye bi nhwe. Attention ko concertive ana me akosia sparkles me de bro. Ensem a ekoso ewe ye man Ghana. Ana me de meboaboa no ana me de bro. Na ensem no bi ni ye na ye bra, ye sofo, ye nkase ye entrepreneur. Abiam Danso, then ana weekendi. Meaning, they say na kwese say obi wo sika na se oboa krobi impuntua na yesini ohene. Last just weekend no I was be echo so Ghana has say yeah pictures after pictures every Instagram, YouTube, Twitter, bibia. And no big keka and me akosia me de bro our attention compensate so now when I was masne University Foundation on the nursing or dinisika ntade no be na and sell obeboa wona when you be more browa ejanka so we am konam mo yeku na mo pese mo foundation be na me kan for University Foundation and e de ama obenya University Foundation na 054 8302985 054 8302985 me twa me ho aba enko bebia me da sesa onya abranya o twen honhom e de twen me ma me twa me ho sima pe e ba ye attention ko concertive na me akosia sparkles me de bro se me start na se me koso dia na ni de se na me di kan aka se wi asemo ha ene Ghana ha sei de me a miniske ya de bia mo studio ya me nya bi emboa community a metimu anase o man Ghana ide ye nya me embesi me ohima anase ohene ene de weekend ya na ye see ina ye reverend ye papa ye sofo ye colleague Reverend Abiam Danso ohene ewo English amanfo na yesi no hina na enye ono ko aye de chochomucho enso aka ho se na hu se ne bia ye no ba se asemi ekokosen kofo so ekeka enche ye bia na yesi obofo enso ohene ewo Nkramante mu ahaya yesensi family yesen hu se ladies are more of industry no so no as ye de omo ye queen mothers akase say no ahine no e shadan ye titiri bia I say bloodline akase se wo sika wagidin anase utimi ye bibi e wo man ni mu a ana utimi bi e wo sa community ni mu dia ene de ye besi wo hene nti ene de advice amede mu obi asa wo sika na wo so pese wo di ahine ni sika kakra de a na wo betimi aya ne se wo so bebra kromu ho impuntuo ene nyoma ekokoso na wo so yesi wo hene asem serious bi ekoso e wo Ghana ha se a obia entwen na adwen enkoso obia so emfa nas no ento so yes sister £8 the video be abetwa bonten efa efia Sutherland Park na ye kasa children's park me ti we ya me gina here akosia sparkles me nim say Sunday school school call excursion children's park and ye die nyina ye kugu e ma ye di agro ma ne fefefe nanso akoye say ye just children's park yi ama nsuo ama nwura ama bola ama nyoma na amudisika ye no ase say akase Ghana ha say yemfa ya dwe encourse enche bia na ye hu say Danso man children's park na wo kono MP ho SCC ho o ya de ye bana paso nanso da benda anodi bewie se say no enkola eko excursions ana o baby akodi agro wonya baby o mbedi agro nanso ye ja children's park enkola ebenya kwan akodi agro akoye bi on pedina ewo ho siso yi ni bibia ne siso up and down siso up and down na ye bo ampe na de dwane aba na we ti ha say na we yese na we yese na we yese ni na akoye se enkola se say omoba no omunya sa experience no yetete ya kasa ya krama nsuo epiepie fi ni ase they say nsema odema aban ne se dan ana omo ye afa sa children's park here efia Sutherland Park hi ma ye nja no wosa enkola wo ba eso hia bibia obedi agrometa so ana endra weekend ni mu no Guba Awards and so bas Guba 2021 #Guba Aya Awards eba so new celebrities baby I will call you na dia boawi nice dress stunning makeup everything was on point and in the yes sister
so stress efia so koye hu na na ma de ha obi bebe we do bia na so ke fan o say enche bia no be cho ni Instagram page. The queen is back, meaning she's back indeed. Saturday ye hu no United Showbiz ana osanko pie wa award enyo no kwa no ko we de wan fa ne ba na nko wode ne chochomucho. You get it. So call enyo no kwa ne be kwa awards no na I say ogine ni ana ni ko ni de fie no say na milio wa he milio ogine ni ana na milio bi atwe da bi on person sem no kra ento no de go ba awards no oni ni kunu ana koye ye hu celebrities be bra wakoye Guba Awards eba so kama ema ni ye na weekend ni mu nso awards bi so koswe ye Eastern Awards, Western Awards rather. Western Awards ye SK from Pong ono so otimi ebenya owini artist of the year at the Western Gospel Awards na or the asaka se koma obia se mu say time mu say musika mu say mu we mo fingers so who vote ya o type it o say wadade e vote ma SK from Paul Maninya Western Gospel Artist of the Year na say me di sorry dia na ni de ye papa baba o any we film many voice and then Sonny Badu birthday attention TV fa video so ama Sonny Badu happy glorious birthday and say ministry no okoso e say enyo no nkwa na oto e say o de ministry na ka ho o de preaching no o de ayaresa no wari azie e dey say oba be ye Ghana kasa na ya na mentia say inkofo ba ha no mbehiti ya omfa scanning ends na ha na mko bi manso so so oba no behiti no ko oba ye praises 1 2 3 bi e be bonjum 4 5 6 bi ba ye no or hiti no ko e say abrochewa not and all the yen in man so e be anything ye di mu a so say Ghana ni nti happy birthday and e be wish no in there so ni bad way attention TV I say happy birthday happy glorious birthday nya everything that you do no nyame emfanisa ento so na adom ofi adom enko adom attention concerned aha ana me di besi na se me di siswa na me da stakese ana ekoma University Foundation said da oso yasne e di attention concerned e di bro se won subscribe yan passion subscribe on share ya hwe se wo be makoku papa akosia mame wo auntie wo grandmother enya nesa aka attention TV no ono so dwumedia ye obebre e di ma ono so enya bi ahwase da kese so enkoma me cameraman ene obi a otagmedia ti yesan be shabi me da se wo share